Ja sam Mario. Ja sam Zdravko. Ja sam Roko. A moje ime je Almira. Mi smo ekipa Kombuča. Mladenačke zabave i bezbrižno odrastanje zamjenjuje rastanak. Spletom okolnosti otišao sam na Novi Zeland. At the time, I worked in New Zealand as a registered nurse. Dvoje stranaca u tuđoj zemlji započeli su svoju ljubavnu, a uskoro i profesionalnu avanturu. So the first time I made him try kombucha, I said, here, this is kombucha, try it. And he just said, I'm not drinking that awful. Kad sam došao u Australiju, vidio sam da je kombuča na svakom koraku. Svakodnevno kad sam išao na posao sam je kupovao, pio sam, jako mi se svidjelo. Svidjelo mi se to što je zdrava, što ima malo šećera i što osvježava. We both fell in love head over heels with kombucha, so we started making it at home. I tako se rodila ideja koja će promijeniti njihove živote. Mario je shvatio da s tako velike udaljenosti neće povezati svoju ekipu, te zato zajedno s Almirom napušta Australiju. Godine su tu, taman nismo zeleni više, a nismo ni toliko umorni od posla i od života da nam se ne da krenuti u nekakav poslovni pothvat. Kada je Joca rekao Džeba je ušao u priču, ja sam rekao ja sam tu. Želimo da kad neko kaže ekipa, da prvo pomisli na nas. Njihov entuzijazam i borba su prepoznati i zato su pozvani na audiciju Starte Hrvatska. We just got an email from Starte. Yeah? They said we are going to the next round. Yeah. I'm heading to our roster now for the Spar meeting this morning for them to check on our production. 0,5%, već ne bi biti bez alkoholnog pića. Na prvo je bilo koma jer smo dobili toliki listu gdje nismo znali uopće neke riječi što znači, što trebamo neke dozvole, što uopće što trebamo. Almira, paperwork. Samo papira. As much as I was scared, I was also confident. Poduzetništvo, pogotovo proizvodnja pića, je riskantan i rizičan posao i vi se tu morate na kraju i nadmetati sa velikim igračima na tržištu. Mi smo vas danas zapravo pozvali da vam imam priliku osobno reći da ste upali u projekt Starte Spar će naručiti 5000 komada kombuča napitka od svake vrste. Koliko je to komada? 20 000.